ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем. 28 июн таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон, раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. 28 июн таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон, раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар маҷлиси ҳукумати кишвар нахуст дар бораи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ҳисоботи раиси кумитаи ҳифзи муҳити зист Баҳодур Шерализода шунида шуд. таъкид гардид ки барномаи мазкур бо мақсади амалӣ намудани чорабиниҳо дар самти шинонидани дарахту буттаҳо дар шаҳру ноҳияҳои кишвар таҳия гардида, ба коҳиш додани газҳои гулхонаӣ, барқарорсозии ҳолати экологии ҳавои атмосфера, нигаҳдории устувори тавозуни табиӣ, мутобиқшавӣ ба равандҳои тағйирёбии иқлим ва ғайра нигаронда шудааст. баъди муҳокимаи масъала барномаи давлатӣ тасдиқ гардид ва сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазорату идораҳои дахлдор, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо супориш доданд ки барои татбиқи пурсамари он тадбирҳои мушаххас андешанд. аз ҷумла таъкид гардид ки шумораи хоҷагиҳои ниҳодпарварӣ зиёд ва самараи кори онҳо беҳтар карда шавад. дар идомаи маҷлис доирбанақшаи кори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар нимсолаи дуюми соли 2024 ва ҳисобот оид ба заминҳои мавҷуда, тақсимоти онҳо аз рӯи гурӯҳҳо, намудҳо ва заминистифодабарандагони кишвар ба ҳолати 1 январи соли 2024 гузориши шахсони масъул шунида шуд. лоиҳаҳои як қатор қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумла қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила муҳокима ва барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ирсол карда шуд. ҳамчунин масъалаҳо дар бораи стратегияи рушди муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва таъсис додани донишкадаҳои байналмилалии муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон дар вилоятҳои Хатлон ва Суғд баррасӣ карда шуд. дар фароварди маҷлис президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аъзои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати иҷрои масъалаҳои рӯзномаи маҷлиси навбатӣ супоришҳои мушаххас доданд. дастурҳои дигар доир ба ҷамъоварии муташаккилонаи ҳосили ғалладонагиҳо, сурат бахшидан ба кишти такрорӣ дар заминҳои обӣ, сари вақт ва беталаф ҷамъовардани меваю сабзавот ва содироти он, омодагӣ ба тирамоҳу зимистони дар пеш истода, бунёду таъмири муассисаҳои таълимӣ ва омодагии ҳамаҷониба ба соли нави хониш, ҳамчунин вусъат бахшидан ба корҳои ободонӣ ҷиҳати истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дода шуд. тоҷикистон давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ба дастоварду пешравиҳои беҳсобиқа ноил гардид. ба истиқболи ҷашни бузургу муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳама шаҳрноҳияи мамлакат бунёди 28549 иншооти ҷашнии таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда, то 1 июни соли 2024 13285 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. идомаи мавзӯъ дар таҳияи Зафар Қаюмзода ва Баҳодури Қурбон. ҷабҳаи бузурги созандагӣ дар шаҳру деҳоти тоҷикистон ба истиқболи ҷашни муқаддаси милливу таърихӣ 35-солагии истиқлолияти давлатӣ тибқи нақша ҷараён дорад. то 1 июни соли равон аз 28579 иншооти ба нақша гирифта шуда 13285 иншоот дар шаҳру деҳоти мамлакат мавриди истифода қарор дода шуда 46.5% нақшаро ташкил медиҳад. ин ҳама созандагию бунёдкориҳо дар асоси соҳибихтиёрии давлат
давлат ва сиёсати муваффақи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон анҷом меёбанд. мардуми тоҷик ба зиндагии шоиста расиду ба сӯи ояндаи боз ҳам хубтару беҳтар, дурахшону устувортар бо барномаву ҳадафҳои мушаххас равона аст. айни замон дар саросари кишвар корҳои сохтмонии 7654 иншоот идома дошта, ҷиҳати бунёди 7640 иншооти дигар корҳои лоиҳакашӣ ҷараён доранд. дар доираи нақша чорабиниҳо ба истиқболи сазовор аз ҷашни бузургу муқаддаси миллии 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд аз навсозии 28579 иншоот дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба нақша гирифта шудааст. то 1 июни соли ҷорӣ 13185 иншоот ба истифода дода шуд. айни замон дар 7654 иншоот корҳои сохтмонӣ идома доранд. иншооти мазкур бо сифати баланд ва бо риояи унсурҳои меъмории хоси миллӣ ва талаботи сохтмони муосир сохта мешаванд. дар муассисаи давлатии маркази амалигардонии равзана ягона кадастр ва мониторинги шаҳрсозӣ кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаҳои ройгон барои сохтмони бунгоҳи тиббӣ, марказҳои хидматрасонӣ, сехи дузандагӣ, боғчаи кӯдакона, синфхонаҳои иловагӣ ва дигар лоиҳаҳо мавҷуд аст, ки хоҳишмандон, соҳибкорон ва дигар шахсон метавонанд дастрас кунанд. дар ин баробар то имрӯз зиёда аз 400 лоиҳаҳои ройгон аллакай ба талабгорон пешниҳод шудааст, ки қисми зиёди онҳо лоиҳаҳои бунгоҳи тиббӣ, маркази саломатӣ ва марказҳои хидматрасонӣ ташкил медиҳанд. дар доираи нақша чорабиниҳо ба истиқболи сазовор аз ҷашни бузургу муқаддаси миллии 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд аз навсозии 28579 иншоот дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба нақша гирифта шудааст. то 1 июни соли ҷорӣ 13185 иншоот ба истифода дода шуд. айни замон дар 7654 иншоот корҳои сохтмонӣ идома доранд. иншооти мазкур бо сифати баланд ва бо риояи унсурҳои меъмории хоси миллӣ ва талаботи сохтмони муосир сохта мешаванд. дар муассисаи давлатии маркази амалигардонии равзана ягона кадастр ва мониторинги шаҳрсозӣ кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаҳои ройгон барои сохтмони бунгоҳи тиббӣ, марказҳои хидматрасонӣ, сехи дузандагӣ, боғчаи кӯдакона, синфхонаҳои иловагӣ ва дигар лоиҳаҳо мавҷуд аст, ки хоҳишмандон, соҳибкорон ва дигар шахсон метавонанд дастрас кунанд. дар ин баробар то имрӯз зиёда аз 400 лоиҳаҳои ройгон аллакай ба талабгорон пешниҳод шудааст, ки қисми зиёди онҳо лоиҳаҳои бунгоҳи тиббӣ, маркази саломатӣ ва марказҳои хидматрасонӣ ташкил медиҳанд. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар шаҳри душанбе бунёди 4284 иншоот ба нақша гирифта шуда, то моҳи июни соли равон 1794 иншоот ба истифода дода шудааст. корҳои ободониву бунёдкорӣ дар иншооти дигар тибқи нақша идома дорад. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон сохтмони 1167 иншооти таъиноти мухталиф нақшабандӣ гардида, то 1 июни соли 2024 628 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. ба пешвози шоистаи 35-солагии ҷашни истиқлолият 12083 иншоот дар вилояти Суғд ба нақша гирифта шуда, то моҳи июни соли равон 6254 тои он ба истифода дода шуд. дар вилояти Хатлон бошад аз 6260 иншооти ба нақша гирифта шуда 2884 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ тадбирҳои ободонӣ вусъати тоза касб намуда, аз 4785 иншооти ҷашнӣ 1725 иншоот ба истифода дода шудааст. ин тадбир шароиту инфрасохтори муосирро барои фаъолияти назаррас ва пешбурди зиндагӣ барои сокинони кишвар муҳайё намудааст. иншоотҳои ба нақша гирифта шуда ба ҳама самтҳо равона гардидааст. фарҳанг, маориф, тандурустӣ, сайёҳӣ, бунёди инфрасохтори роҳу нақлиёт, кашидани хати оби нӯшокӣ ва дигар. кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон фестивали ҷумҳуриявии гулҳо таҳти унвони сайри гули лола дар ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2024 ва мин баъд ҳамасола роҳандозӣ намуда истодааст. ҳадафи асосии фестивали мазкур тақвият бахшидан ба корҳои ободонию созандагӣ, баланд бардоштани ҳисси зебоипарастии мардум, шинонидани гулу бутаҳо, сарсабзу хурам гардонидани ҳар як гӯшаю канори кишвар шурӯъ намуда аз маҳалли
استقامتی از دهات و شهرک و ناحیه در مجموع کشور عزیز. با جانبداری عمیق از سیاست دولت و حکومت مملکت، نفران سخاوتپیشه، ساکنان و صاحبکاران وطندوست سهم خود را در سرسبزی و آبادانی وطن مقدس تاجیکستان میگذارند. در روند جهانی شوی، وضع پیچیده اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ایدئولوژی جهان معاصر، تامین رشد استوار اقتصادی، انجام تدبیرهای سازندگی، حفظ و تحکیم منفعت‌های ملی و دولتی و ثبات و آرامی سهل و آسان نیست. تاجیکستان با تلاش و کارنمایی‌های پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و کوشش و زحمت‌های پیوسته مردم شریف مملکت روز تا روز آباد و زیبا و پیشرفته می‌گردد. در کشور عزیزمان بسیار مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حل شدند. راه‌ها و نقب‌ها، نیروگاه‌های برق آبی خرد و بزرگ، بناهای با حشمت استقامتی ساخته شدند. مکتب‌های نوی زمانوی بنا گردیدند. جای‌های نوی کاری به وجود آمدند. معاش و نفقه هر سال افزایش می‌یابد. کودکان بی‌پرستار و احتیاجمند از طرف دولت سرپرستی می‌شوند. تشبس‌های سرور دولت تاجیکان را جامعه جهانی دستگیری می‌کند. آبروی بین‌المللی دولت صاحب استقلالمان تا رفت بالا می‌رود. حالا مردم سعادتمند تاجیکستان برای سزاوار استقبال نمودن جشن مقدس و بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی با آبادانی و پیشرفت وطن، رشد دادن اقتصادیات مملکت، دانش اندوزی و علم آموزی و دیگر کارهای سازندگی و بنیادکاری پرداختند و دقیق می‌دانند که سعادت و رفاهیت و رنگینی و روشنی زندگی در آرامی و امنیت آبادی تاجیکستان در پهلوی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بودن است. ظفر قمزاده، بهادر قربان، اخبار. دوشنبه شهر سیاحی و مرکز برگزاری همایش‌های سطح جهانی دوام سال‌های آخر پایتخت مملکت شهر دوشنبه به گونه بی‌سابقه رشد کرده توجه سیاحان و جهانگردان و شهروندان کشورهای خارج را بیشتر جلب می‌نماید. باغ و گلگشت، چمنزار و خیابان‌های نظره با بناهای زیبای معماری، مرکزهای خدمت‌رسانی استقامتی با عنصرهای معماری ملی و زمانوی و سطح بلند خدمت‌رسانی نقلیاتی از نگاه اکولوژی تازه همگان را به وجه می آورد. این همه مظفریت و سرسبزی ها در زمینه دستور و هدایت های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و اقدامات سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به دست آمدند. از روند جبهه بزرگ سازندگی در شهر دوشنبه اهل دین نورولا گزارش می دهد. از سال 2017 این جانب با تشبس و کوشش و تلاش‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی پایتخت مملکت شهر دوشنبه از جهت زیبایی و آزادگی، انفراساختار، بنیاد کارخانه‌های خرد و بزرگ و باغ و گلگشت‌های برهوا به یکی از شهرهای زیباترین و پیشرفته‌ترین تبدیل یافته در روی خط امترین شهرهای دنیا جای گرفته است. Когда я приехала, я поразилась тому, насколько здесь все дружелюбные, доброжелательные. Я сегодня целый день плакала, потому что люди, с которыми я здесь познакомилась, это самые прекрасные люди, которых я встречала здесь. Я вообще очень интересовалась культурой разных стран, и приехав сюда, увидев вот опять же людей супер добрых, любвеобильных, дружелюбных и вообще восхитительных, которые безумно вдохновляют своей добротой, я не знаю, улыбками и глазами, я просто запечатала это у себя в сердце, всю эту страну и этих людей, потому что это как одна большая семья. Не хочется уезжать, честно, не хочется. Я ожидала такую солнечную страну с великолепными людьми, с хорошей атмосферой. Скажу, что Таджикистан – это новая ступень к развитию, потому что, находясь здесь, ты понимаешь, что образованию и развитию искусства здесь популяризируется огромное количество энергии, да, то есть это постоянно развивается и пропагандируется в массы. давоми солҳои охир симои пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе ба таври шинохтанашаванда тағйир ёфта, бахусус меҳмонони хориҷӣ ва сайёҳон аз тамошои боғу гулгашт ва чаманзори он ба ваҷд меоянд ва ба ин шаҳри сабзу муосир дилбастагӣ зиёд доранд. бояд гуфт ки ҳамаи ин бунёдкорию ободкорӣ, инчунин сохтумони садҳо иморати таъиноти гуногун ва таъмини рушди бемайлони пойтахти мамлакат шаҳри душанбе
дар натиҷаи таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусу ибтикороти созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ амалӣ мешаванд. имрӯз Душанбе дорои идораҳои зебо, биноҳои ҳукуматию парлумон, вазорату сафоратхонаҳо, марказҳои илмию фарҳангӣ, муассисаҳои миёнаю олӣ, ташкилоту идора ва марказҳои гуногуни мамлакатҳои хориҷӣ буда метавон гуфт ки он хонаи умеди миллионҳо тоҷик ва қадамҷои бузургони миллат гардидааст. дар рушду тараққӣ ва ободонию шукуфоии Душанбе хизматҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ таърихию беназир ва мондагору бузург аст. инчунин ҷиҳати ба меъёрҳои шаҳрдорӣ мутобиқ намудани инфраструктураи пойтахти мамлакат ва суръат бахшидан ба таҷдиду навсозии роҳҳои дохилию хиёбону маҳаллаҳо, сохтмони пулҳо ва гузаргоҳҳои зеризаминӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. тибқи маълумоти оморӣ дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе зиёда аз 44 меҳмонхона ва 101 тарабхона, 4 чойхонаи миллӣ, 32 маркази дилхушӣ, 26 бозор ва 91 маркази савдо, 30 мағозаи армуғонфурӯшӣ, 17 боғи фарҳангию фароғатӣ ва 1 боғи ҳайвонот, 18 гулгашт, 5 кӯли шиноварию истироҳатӣ, 203 кошонаи ҳуст, 228 сартарошхона, 4 кохи фарҳангӣ ва 7 театри касбӣ, 11 осорхонаву 17 китобхона, 6 амфитеатр, 23 ёдгории бостонии монументалӣ ва меъморӣ, 200 ширкати сайёҳӣ, фаворраҳо дар 40 мавзеи пойтахт, 1 қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обӣ ва беш аз 360 муассисаи табобатию профилактикӣ ҷойгир буда ҳамарӯза ба садҳо меҳмонони дохилию хориҷӣ аз рӯи талаботи онҳо хизмат мерасонанд. парчам бо баландии 165 метр маҳз дар шаҳри Душанбе пойтахти Тоҷикистони соҳибистиқлол қомат афрохта дар китоби рекордҳои Гиннес сабт гардидааст ки яке аз мавзеъҳои истироҳатию сайёҳии сокинону меҳмонони пойтахт мебошад. ҳамзамон дар пойтахт кохи Наврӯз ки аз намунаҳои олии санъати шаҳрсозии муосир буда таҷассумгари сабки хоси меъмории миллӣ ба шумор меравад ҷойгир шудааст. нақшу нигор ва унсурҳои фарҳангии ороишии он таърихи беш аз 6000-солаи фарҳангу тамаддуни халқи тоҷикро инъикос менамояд ва он ҳамчун мӯъҷизаи муосири сайёҳӣ эътироф шудааст. инчунин дар пойтахт нақлиёти мусофиркашонӣ, ширкатҳои кироякаши таксӣ бо намои зоҳирии ягонаи қабулгардида мутобиқ гардонида шуда намои ҳамаи бинову иншоот дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе бо равшандиҳии берунӣ таъмин шудааст. давоми солҳои охир бо мақсади ободу зебо намудани иншооти истироҳатию фароғатӣ инчунин фароҳам овардани шароити мусоид барои сокинону меҳмонони пойтахт бо ташаббуси шаҳрдорӣ якчанд тадбирҳои нав рӯи кор омаданд. аз ҷумла дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе 5 боғи нав, боғҳои фарҳангию фароғатӣ Алишер Навоӣ, Куруши Кабир, Ҷавонон, Аҳмади Дониш ва Восе сохта шуда 6 боғ, боғҳои фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ, Кӯли Ҷавонон, Абдулқосим Фирдавсӣ, Хаём, боғи Кӯдакон ва Мираненко пурра навсозӣ гардиданд ки дар рушди соҳаи сайёҳӣ заминаи мусоид фароҳам оварданд. воқеан Душанбешаҳр муаррифгари давлату миллат дар арсаи ҷаҳон буда барои бегазанду беолоиш нигоҳ доштан ва ба оламиён ба таври шоиста шинос намудани он вазифаи ҷонии ҳар сокини ватандӯсти мамлакат мебошад. амалҳои бунёдкорӣ ва созандагӣ тамоми ҷавонони мамлакатро водор месозад ки ба қадри истиқлоли давлатӣ, сулҳу суботи саросарӣ расанд ва дар татбиқи сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдоми наҷиби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ саҳми назаррас гузоранд. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат тадбирҳои ободонию созандагӣ идома доранд. дар шаҳри Бохтар 2 майдончаи варзишӣ бо мақсади ҷалби наврасону ҷавонон ба варзиш сохта ба истифода дода шуд. гузориш дар ин хусус.
бо мақсади арзанда истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми шаҳру навоҳии мамлакат корҳои бунёдкорӣ бомаром идома дорад. Барои вусъат бахшидани тадбирҳои бунёдкориву созандагӣ ва амалисозии дастуру ҳидоятҳои раҳнамусози пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо саҳми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорону сокинони ободгари вилояти Хатлон иншооти гуногуни муҳими хоҷагии халқ марҳила ба марҳила бунёду мавриди истифода қарор мегиранд. Дар шаҳри Бохтар бо иштироки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон бахшида ба ҷашни бузурги ваҳдати миллӣ ду майдончаи варзишии замонавӣ муҷаҳҳаз бо ҳама ашёву лавозимоти зарурӣ ифтитоҳ карда шуд, ки ин минбаъд баҳри дӯстдорони риштаи футбол имконоти хубе фароҳам хоҳад гашт. Иншооти мазкур бо ташаббуси соҳибкорони маҳаллӣ бо тарҳу намои ҷавобгӯ ба талаботи замон сохта шуда, дорои нишастгоҳҳои васеъ ва майдончаи махсус барои бозии кӯдакона мебошад. Атрофи он бо чароғҳои равшанидиҳанда ва гулу бутаҳои рангоранг оро дода шуда, роҳравҳои он бо сифати баланд сафолакпӯш карда шудааст. Сокинон ин ободкориҳоро самараи тинҷиву осудагӣ, ваҳдату ягонагӣ ва дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат дониста, иқдоми навбатии соҳибкорони маҳаллиро неку ибратбахш арзёбӣ намуданд. Дар вилояти Хатлон ки ба рушди соҳаи варзиш таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад, аз ин рӯ соласол бунёди иншооти соҳа дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бахусус шаҳри Бохтар бештар ба чашм расида, варзишгарон бо истифода аз чунин имконоти мусоид ба дастовардҳои нав ба нав ноил мегарданд. дар маркази вилояти суғ шаҳри Хуҷанд 8 ном шумораи зиёди сокинону меҳмонон барои сайру сайёҳат ва истироҳат асосан ба боғҳои фарҳангию фароғатӣ ва гулгаштҳои назаррабо интихоб намуда, бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу суботи мамлакат аз имконияту шароити мавҷудаи боғҳои фарҳангию фароғатӣ истифода мебаранд. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷо. расидан ба қадри неъмати бебаҳои истиқлолияту озодӣ, арҷ гузоштан ба сулҳи пойдор ва ваҳдати комил барои ҳар як сокини мамлакат шарафи бузург аст. осоиштагиву сулҳу суботи кишварро метавон ҳангоми қадам задан дар кӯчаю хиёбонҳои назаррабо ва боғу гулгаштҳо аз хандаҳои беғаши кӯдакону хушҳолии пиру барно эҳсос намуд, ки воқеан Тоҷикистон мамлакати беиштосо макони мусоиду арзандаи сайру гашти сокинонаш ва сарзамини орзуҳои ҳар як сайёҳи хориҷӣ маҳсуб меёбад. дар Хуҷанд ки дуюмин шаҳри калонтарини Тоҷикистон аст, ҳар шом шумораи зиёди сокинону меҳмонон барои сайру сайёҳат ва истироҳат боғҳои фарҳангию фароғатӣ инчунин гулгаштҳои назарраборо интихоб мекунанд. ин шом низ кӯчаю хиёбонҳо боғҳои фарҳангию фароғатӣ ва гулгаштҳои шаҳр серодам буда, хурду бузург дар фазои оромию суботи сартосарӣ ки неъмати бебаҳо аст, бо табъи болида ва хурсандии беандоза ба сайру гашти худ идома медиҳанд. ҳама ҷо чароғон буда, ҷиҳати истироҳату фароғати сокинону меҳмонон дар боғҳои фарҳангию фароғатӣ марказҳои хизматрасонӣ фаъолияти назаррас доранд. мардум дар фазои сулҳу ваҳдат озодона зиндагӣ ва умр ба сар мебаранд ва чуноне ки мебинем шаҳрамон пур аз мардум аст. дар шабҳо низ бо аҳли оилаи худ мардум сайру гашт доранд ва аз дидаи онҳо маълум мегардад ки оилаи хушбахт доранд, ватани обод доранд. мамлакат сулҳу ором аст. шаҳри Хуҷанди бостонӣ ки таърихи қадима дорад ва хеле пешрафта шуда истодааст, ҳамаи ин боиси сарфарозии мо сокинони шаҳри Хуҷанд мебошад. бо баробари сокинон инчунин сайёҳони хориҷӣ нест дар Хуҷанди бостонии мо сайругашт доранд. он шароитое ки дар боғҳои фароғатӣ фароҳам оварда шудааст, ин боиси сарфарозии мардум аст. мо аз ин шукр мекунем. таи солҳои охир дар шаҳри Хуҷанд бо дастуру ҳидоятҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чандин боғи нав аз ҷумла боғҳои фарҳангию фароғатӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ, Абу Маҳмуди Хуҷандӣ ва маҷмӯаи таърихию фарҳангии Истиқлол сохта ба истифода дода шуд. боғҳои фарҳангию фароғатии Наврӯзгоҳ ва Ғалаба низ таъмиру навсозӣ гардида, соли равон қалъаи таърихии Хуҷанд баъди эҳё ва барқарорсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд.
инчунин дар ин давра дар шаҳр чандин гулгаштҳои зебо сохта ба истифода дода шуд ки сокинон бо шукргузорӣ аз сулҳу суботи сартосарӣ аз имконияти мавҷуда ки дар партави дастуру супоришҳои сарвари давлат аз ҷониби ҳукумати мамлакат мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва шаҳри хуҷанд фароҳам оварда шудааст самаранок истифода мебаранд. дар маҷмӯъ дар маркази вилояти суғд шаҳри хуҷанд 12 боғу гулгашт мавҷуд мебошад. боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ ки дар замони соҳибистиқлолии мамлакат баъди нафсозӣ ба истифода дода шудааст, дорои фаввораҳои зебою дилфиреб, гулу буттаҳои рангорангу назарраво ва дарахтони нодири ҳамешасабзу сояафкан буда, дар ин ҷо сайру саёҳати сокинону меҳмонон ҳамеша шоду хотирмон сипарӣ мешавад. мо ифтихор аз он дорем ки дар давлати соҳиб истиқлол ҳуқуқбунёд зиндагӣ мекунем. ҳамаи ин бо шарофат ва ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон аст. боғҳои истироҳатие ки мо ҳамарӯза бо ҳамроҳии аҳли оиламон истироҳат ва сайругашт мекунем. ҳамаи ин баёнгарӣ он аст ки дар кишвари мо сулҳу субот ҳукмфармост. барои ҳамин мардум озодона сайругашт карда истоданд. боздиди сокинону меҳмонон аз маҷмӯаи таърихию фарҳангии қалъаи хуҷанд низ зиёд гардидааст, зеро баъди эҳё ва барқарорсозии ин иншооти таърихию фарҳангӣ ки 11 апрели соли 2024 мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, барои сокинону меҳмонон шароит ва имконияти мусоид фароҳам гардида, дар баробари шаҳрвандони мамлакат сайёҳони хориҷӣ низ шабона барои тамошои ин макони таърихӣ меоянд. мардум бо дидани ин ҳама зебогиҳо ҳамеша шукронаи сулҳу оромиро мекунанд. пайваста таъкид мекунанд ки тамоми дастовардҳое ки то имрӯз давлат ва мардуми тоҷик ба онҳо муяссар гардидаанд, самараи истиқлолияту озодӣ, сулҳу оромӣ ва ваҳдати миллӣ мебошанд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Хуҷанд, ахбор. ثبات و امنیت ارزش حیاتاً مهم برای هر یک شهروند محسوب یافته برای رسیدن به هدفهای عالی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. ساکنان مملکت روز وحدت ملی را با راه اندازی چرابینی‌های گوناگون جشنی گرم و صمیمی استقبال گرفتند. 27 سال احیای ملی، 27 سال بهمایی، 27 سال خودشناسی و خودآگاهی، 27 سال صلح و ثبات و مهمتر از همه 27 سال قدم‌های استوار و قوی در راه اعمار جامعه آزاد شهروندی زیر سیاست مردم پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در صحافات تاریخ دولتداری ملی تاجیکان با حرف‌های زرحلین خطاطی خواند شد. به خاطر روز وحدت ملی در نوع رشقله تا دهات دوردستترین چاره‌بینی‌های ادانه سیاسی و فرهنگی ورزشی برگزار گردیده، مردم سربلند با افتخار بزرگ جانبداری خویش را از سیاست نیکبینانه راهبریت عالی کشور ابراز می‌دارند. تنتنه جنبسته روز وحدت ملی در مرکز نوع رشقله برگزار گردیده، در آن دستاوردهای نمایندگان جماعت‌های دهات، نمونه‌های هنرهای ملی و طعام‌های ملی به نمایش گذاشته شدند. جماعت دهات برواز دوردستترین جماعت نایب به حساب رفته، امروز در اینجا 3346 نفر اهالی سکونت داشته، بیش از 60% آن را بانوان تشکیل می‌دهند. با شرافت تدبیرهای سودمند حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات محلی حکومت دولتی به هنرهای مردمی توجه خاص ظاهر کردیده، امروز محصولات جمعیت دارای مسئولیت محدود کشمیر پامیر را نه تنها در کشور بلکه در حوزه آسیای مرکزی خوب می‌شناسند، زیرا این جمعیت محصولات رقابت‌پذیر صادراتی را استحصال نموده در آسیای مرکزی نظیر ندارد. تأکید رفت که توجه سیاحان و جهانگردان در برابر مناطق دیگر ولایت به ناحیه رشقله نیز روزافزون میباشد. از این حالت هر یک سیاح حتما برای یادگاری یا تاقی یا جوراب یا دیگر ارمغانی را همچون نشانه از سفر به این منطقه پراسرار خریداری خواهد نمود. ذکر گردید که با خرد ازلی مردم تاجیک و زحمت‌های خسته‌ناپذیر فرزند ملت، پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که او را برحق اساسگذار صلح و وحدت ملی ارزگذاری می‌کنند، صلح بی بازگشت در تاجیکستان پایدار گردیده و کشور به راه ثبات و رشد بی میلان قدم گذاشت. نتیجه 27 ساله آن را ما با چشم سر در مثال ناحیه رشقله اثبات کرده می‌توانیم. چهاربینی‌های تنتنوی را برنامه کنسرتی زیر عنوان ای در دامان خورشید
جمشید با هنرنمایی صنعتکاران نامی و جوانان امیدبخش ادامه یافت. محتوای اساسی آن را باشد وحدت ملی و ثبات کشور در بر گرفت. پس از انجام چهاره‌بینی‌های فرنگی، چهاره‌بینی ورزشی ادامه یافته و آخری فینالی والیبالبازان برای گرفتن جام میان دسته‌های جماعت برواز و سشت خیلی تیز و تند صورت گرفت. در این مسابقه تمام دسته‌های جماعت‌ها شرکت مستقیم ورزیدند. اثبات نمودند که والیبال همچون نمود ورزش محض در ناحیه راشقله در سطح بلند قرار دارد. دسته برواز به این سمت آمادگی خوب جسمانی و تکنیکی دیده با نشان دادن برتریت با حساب 3-1 پیروز گردید. به دسته غالب و دسته های سزاوار جای دوم و سوم نیز مدال ها سپردند. برای در سطح بلند و سزاوار تجلیل نمودن از جشن وحدت ملی مقامات جای حاکمیت دولتی ناحیه شغنان و ساکنان سربلند آن این صحنه فرخنده تاریخی را در دهه شتم در فضای ایدانه استقبال نمودند. ساکنان مهمان نواز ناحیه شغنان دستاوردهای خواجگی خلق ناحیه را به نمایش گذاشتند. باید گفت ناحیه شغنان یکی از ناحیه‌های صنعتی ولایت به حساب می‌رود که محض نیروگاه برق آبی پامیریک و کارخانه آردبراری و دیگر کارخانه‌های صنعتی که به تیار نمودن محصولات وارداتی وضع کننده و به صادرات نگرانی داشته مشغولند محض در قلمرو این ناحیه قرار دارند. بعد از تماشای نمایشگاه اختصاصی رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان ضمن سخنرانی افزود که محض ناحیه شغنان از روزهای اول صاحب استقلال کشور تحت سیاست خردمندانه شخصیت بزرگ تاریخی محترم امام علی رحمان قرار گرفته در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی این ناحیه نیز نتیجه های نظررس روی کار آورده شدند. سپس برای خدمت های شایسته اشتراک فعالانه در کارهای جمعیتی نائل شدن به نتیجه های نظررس و به افتخار 27مین سالگرد روز وحدت ملی تعدادی از کارمندان اداره و مؤسسه های حدود ناحیه شغنان با افتخارنامه در وضعیت تنتنوی قدردانی گردیدند. سپس بهترین هنرمندان ساز و موسیقی ناحیه شغنان و ولایت با ترانه های وطن دوستانه خاطر اشتراکداران چهاره‌بینی ایدانه را شاد نمودند. برگزاری مسابقه های ورزشی از نمود گشتین ملی و بازی والیبال انجام بخش چهاره‌بینی ایدانه بخشیده به روز وحدت ملی در ناحیه شغنان گردید. 27 سال می شود که ساکنان تاجیکستان بیشتاسا و از جمله اهالی زحمتپیشه ناحیه ظفرآباد تحت رهبری خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در فضای صلح و ثبات کامل پایداری استقلالیت دولتی و وحدت مستحکم کار و پیکار دارند. کل ساکنان مملکت به خوبی درک نمودند که وحدت ملی زمینه مستحکم سعادت مردم و تکرسی با اعتماد پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان خورشیدی به شمار می رود. واقعا پایداری استقلال و آزادی، صلح و ثبات و شکل امروزی دولتداری ملت تاجیک که در نتیجه زحمت‌های شبانه روزی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب خلق محترم امام علی رحمان به دست آمده است. 100 ساله‌های من بعد نیز همچون روز پیروزی ملت تاجیک بر قوه‌های اهریمنی نقطه‌گذاری به فاجعه‌های مدهش ملت و گذشتن از امتحان سخت و سنگین تاریخ با تنتنه تجلیل کرده می شود. امروز تاجیکستان دلبند را نزدیک 200 دولت دنیا به رسمیت شناخته و مناسبت‌های دیپلماتی و اقتصادی راه اندازی نمودند. دوام 27 سال تنتنه وحدت ملی ناحیه ظفرآباد نیز از چهلستان به گلستان مبدل گردیده سطح زندگی و فراغت زیاد از 80,000 نفر ساکنانش به مراتب بالا رفت. جهت استقبال سزاوار از جشن فرخنده 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان شکوفا در ناحیه ظفرآباد بنیاد و تعمیر کلی 590 انشاءات ساحه‌های اقتصادی اجتماعی راه اندازی گردیده. ناحیه روز از روز سیمای خویش را به کلی دیگر می‌سازد. این همه سخنان صمیمی به افتخار چهاره‌بینی متنتنی بخشیده به 27 سالگی روز وحدت ملی در قصر فرهنگ ناحیه ظفرآباد از جانب مهمانان در این همایش ایدانه شرکت داشته صدا داد. در ادامه چهاره‌بینی متنتن بخشیده به 27 سالگی روز وحدت ملی به گروه کلان پیشقدمان ساحه، سابقه‌داران مهنت، جوانان سرسپرده ملت و فعالان راه وحدت افتخارنامه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه سپاریده شدند. در انتها برنامه پرآبرنگ فرهنگی کارمندان بخش فرهنگ مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه به چشم‌ها نور و به دل‌ها سرور بخشید. با افتخار 27مین سالگرد روز وحدت ملی در ورزشگاه جوانی شهرک مهرآباد ناحیه جبار رسولوف چهاره‌بینی ایدانه برگزار گردید. محض ثمره وحدت ملی و ترغیب‌های پیوسته زمینه‌گذاری غایه‌های وحدتگرایی بود که تاجیکستان در عرصه سیاست بین‌المللی در مدت کوتاه تاریخی به دستاوردهای نظررس نائل شد. راهبریت ناحیه جبار رسولوف اوید به اهمیت این صحنه تاریخی و تلاش‌های فرزانه ملت تاجیک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар роҳи расидан ба сулҳу субот ёдоварӣ кард. таъкид гардид ки дар ин давра тибқи иқдомҳои пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати амалисозии ислоҳот дар соҳаи иқтисоди миллӣ бахусус дар самти беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, дастгирии бахши хусусӣ ва роҳандозӣ намудани тадбирҳои зарурӣ барои рушди соҳаҳои афзалиятнок самараи хуб дода, дар кишвар барои таъмини рушди устувори иқтисодӣ фазои мусоид фароҳам оварда шуд. дар робита ба афзои зудтағйирёбандаи минтақа ва ҷаҳон аз ҷавонон даъват ба амал оварда шуд ки ба қадри ин неъмати бебаҳо ваҳдати миллӣ ва сулҳу субот истиқлоли давлатӣ ва осоиштагӣ бирасанд ва аз пештара дида онҳоро чун гаҳвараки чашм эҳтиёт ва ҳифз намоянд. дар рафти чорабинӣ як қатор кормандон ба хотири саҳми арзандаашон дар пешбурди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ бо сипоснома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. дар ноҳияи ҷаббор расулов ҳамаи бахшо рушду нумӯ ёфтааст. 27 соли ваҳдати миллӣ барои мардуми тоҷик, 27 соли эҳёи миллӣ ба ҳамоӣ, худсозӣ ва худшиносиву худогаҳӣ, сулҳу субот, оромӣ ва муҳимтар аз ҳама қадами устувор дар роҳи эъмори ҷомеаи озоди шаҳрвандӣ гардид. бо шарофати сулҳу ваҳдат ва истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар саросари мамлакат аз ҷумла ноҳияи ҷаббор расулови вилояти суғд корҳои созандагиву бунёдкорӣ авҷ гирифта то 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд ва таъмиру навсозии бештар аз 270 иншоот ба нақша гирифта шудааст. пиру барнои ноҳияи ҷаббор расулов 27-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллиро чун ҷашни ободиву озодӣ, пайки шодиву оромӣ ва номаи иқболу саодат истиқбол гирифтанд. барномаи мукаммали театркунонидашуда басо диданию ҷолиб буд. хурду калон то дер боз хурсандӣ намуданд. در شهر استرافشان بر رشد ساحه تندرستی توجه مخصوص ظاهر شده، طبیبان با استفاده از تجهیزات معاصر ساحه خدمترسانی بلند طبی را به اهالی پیشنهاد میکنند. قربانزاده گزارش میدهد. نقطه نوی خدمترسانی شهر یانوری در شهر استرافشان ولایت سوغد با فعالیت آغاز نمود. در اینجا مؤثرترین دستگاه و تجهیزات صحوی جهازانیده شده تشخیص و طبابت همه نمود بیماری‌های مربوط به دل و رگ‌ها از جانب متخصصان دارای دانش و تجربه بلند کسبی صورت می‌گیرد. با فعالیت آغاز نمودن نقطه نوی خدمترسانی طبی شهر یانوری مشکل ساکنان شهر استرافشان، ناحیه‌های دیوشتیج، ظفرآباد و شهرستان را از لحاظ صرف وقت و خراجات برزیاد مالیوی برطرف نمود. اهالی شهر استرافشان، ناحیه‌های دیوشتیج و شهرستان ظفرآباد در مجموع نزدیک به 650,000 نفر را تشکیل می‌نماید. ساکنان برای تشخیص معالجه و عملیات‌های جراحی مرکب دل و رگ‌ها تا امروز مرکزهای سلامتی شهر دوشنبه، خوجند و یا دیگر کشورها را انتخاب می‌کردند. تا این وقت در شهر استرافشان و در شهر و ناحیه‌های گرد و اطراف آن از جمله ناحیه دیوشتیج، ناحیه شهرستان و ناحیه ظفرآباد این گونه تجهیزات وجود نداشت و همه بیماران به واسطه در مرکز ولایت و اینچنین در مرکز جمهوری یا اینکه در خارجه توبت میکردند. باعث افتخار و سرفرازی است که امروز ما در بیمارخانه بین ناحیوی دلشناسی شهر استرافشان فیلیال شهر یانوری در شهر استرافشان را افتتاح کردیم. در اینجا دستگاه انگیوگراف نصب کرده شده است. نقطه نوی خدمترسانی طبی شهر یانوری در ادامه توجه روزافزون راهبریت عالی دولت و حکومت با هدف تامین خدمترسانی مساعد طبی به اهالی در مؤسسه دولتی مرکز بین ناحیوی دلشناسی شهر استرافشان افتتاح کرده شد. شعبه خدمترسانی طبی با نامگوی زیادی دستگاه و تکنولوژی‌های معاصر که استحصال شرکت جنرال الکتریک ایالات متحده آمریکا میباشد جهازانیده شده است. همه گونه تشخیص‌های رگ‌های خونگرد دل و دیگر رگ‌های خونگرد را تشخیص می‌گذارانیم و اینچنین توبت هم می‌کنیم. این همه پیشروی‌ها، این همه دستاوردها به واسطه سرچشمه می‌گیرد از توجه پیشوای معظم ملت به ساحه تندرستی. اقتدار تکنیکی و جلب کارمندان صاحب تخصص امکان می‌دهد که در اینجا بیماری‌های دل و رگ‌ها، بیماری‌های جگر، گرده، بیماری‌های عضوهای زنانه، رگ‌های خونگرد سرد و پایه‌ها بدون هیچ مشکلات معاینه و معالجه کرده شود. زیرا به خطر چنین تکنولوژی‌های نوی صحوی در سطح طب جهانی ثابت شده است. چنین عملیات با طریق شریان دست راست، شریان خردترین که تقریباً 2.5 میلیمتر است، با همین شریان هم ستین همه چیزایی که مثلا دل به برده میمونه چریز همین 2.5 میلیمتر گذرانده میشود. پیش وقتها شریان پای بود
ай тақрибан 6-10 миллиметр қариб 1 сантиметр гӯем калон аст ва гашта хуна ман кардан исткунондани хун бениҳоят душвор буд. Бемор маҷбур поша қад накунад, маҷбур ба пушт хоб кунад. 12 соат 24 соат хоб мекард. бо хунравӣ мешуд агар бовай баъди вай ҷарроҳӣ кун бо хуноша гир як тараф партон. ҳамаи ҳаминҳо ҳозир осон шудагӣ. масъулин таъсис ва ба фаъолият оғоз намудани шуъбаи ташхису табобат дар муассисаи давлатии байниноҳиявии дилшиносии шаҳри Истарафшанро дар боз ҳам боло бардоштани сифати хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолӣ таъсиргузор гуфтанд. кӯшиш мекунем ки бо ҷалби сармояи бахши хусусӣ ва омодасозии кадрҳои ҷавону ҷалби кадрҳо аз дохилу хориҷ шуъбаи худро густариш диҳем ва дар самти ҳамин соҳаи дилу рагҳо рушди ин соҳа саҳми худро гузорем. чунин тадбирҳо ки пуштибонии шаҳрвандон аз сиёсати иҷтимоию ҳукумати мамлакатро бозгӯ мекунад баробари таъмини дастрасии мардум ба хизматрасониҳои мусоиди тиббӣ ҳамчунин ба таъсиси ҷойҳои нави кориву шукуфоии ҳар гӯшаи ватан мусоидат хоҳад кард. дар ноҳияи рӯдакӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои созандагии вусъат меёбанд. дар ҳамин замина иншооти таъиноти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. гузориш дар ин хусус. дар ноҳияи рӯдакӣ як зумраи иншооти гуногун мавриди истифода қарор гирифт. дар рӯи душанбе ваҳдат нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ ва мағозаи хӯрокворӣ дар масоҳати 0,25 гектар ифтитоҳ гардид. нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ ва мағозаи хӯрокворӣ бо тарҳи замонавӣ сохта шуда акнун ба сокинон ва меҳмонону мизоҷон хизмат менамояд. дар ин нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ 12 нафар бо кори доимӣ таъмин гардиданд. нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ аз 4 нуқтаи тақсимоти сӯзишворӣ иборат буда ҳамчунин дар ин ҷо мағозаи фурӯши хӯрока ва лавозимоти зарурии автомобил муҳайё гардидааст. инчунин дар рӯзҳои таҷлили рӯзи ваҳдати миллии сокинони ҷамъияти деҳоти лаҳор, деҳаи галахона ва эсанбои ноҳияи рӯдакӣ соҳиби бунгоҳи тиббии замонавӣ гардиданд. бунгоҳи тиббӣ бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бунёд ёфта бо шароити мусоиди хизматрасонии тиббӣ таъмин гардиданд. зимни ифтитоҳи бинои нав масъулини ноҳия ба ташаббускорон ва сокинони деҳа барои ин иқдоми нек изҳори сипос намуда аз ғамхориҳои ҳукумати мамлакат барои ҳифзи саломатии аҳолӣ ёдоварӣ шуд. сокинони деҳа омодагиашонро барои идомаи корҳои ободонӣ ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ баён доштанд. дар ҷамъияти чоргултепаи ноҳия толори барҳавои варзишӣ ва варзишгоҳ барои футбол ба истифода дода шуд. мин баъд наврасону ҷавонони ҷамъияти чоргултепа метавонанд дар ин ҷо ба машқу тамрин машғул шуда малакаи варзишии худро баланд бардоранд. бунёду ба истифода додани толору майдончаҳои варзишӣ ва дар ин замина беҳтар намудани имконият барои машқи бадан имкон фароҳам овард ки ҷавонон аз шароити замонавии соҳа баҳравар шаванд. дар шаҳрак барои бунёди гулгашти зебову замонавӣ бо фарогирии нуқтаҳои савдо, майдончаи бозии кӯдакон, нишастгоҳҳои тозаву озода, роҳравҳои сафолакпӯш ва фазои равшану чароғон санги асос гузошта шуд. маврид ба таъкид аст ки гулгашт бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва саҳми соҳибкорон сохта мешавад ки барои гаштугузори шабонаи сокинону меҳмонони ноҳия ва кӯдакону наврасон хеле мувофиқ ва ҷолиб аст. дар маркази ноҳия ба ифтихори ҷашни ваҳдати миллӣ чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. зимни баргузории чорабинии фарҳангӣ фароғатии масъулини мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия иброз намуданд ки маҳз бо заҳмату талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сулҳу оромӣ ва суботи комили сиёсӣ дар мамлакат таъмин гардидааст ва корҳои созандагию бунёдкорӣ дар ҷумҳурӣ идома доранд. дар идомаи чорабинӣ ба ифтихори ҷашни ваҳдати миллӣ як зумра кормандони фаъоли ноҳия бо сипоснома ва ифтихорномаи мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи рӯдакӣ қадрдонӣ гардиданд. дар қисмати охири чорабинӣ баҳри болидарӯҳии сокинон барномаи рангини фарҳангӣ фароғатӣ доир шуд ки тараннумгари ватан сулҳу оромӣ ва ояндаи дурахшони тоҷикистони соҳибистиқлолро ифода мекард пешкаши ҳозирин гардонида шуд. дар ноҳияи сангвор ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёди 80 иншооти таъиноташ гуногун ба нақша гирифта шуда корҳои сохтмонӣ тибқи нақша идома доранд. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Сангвор.
ناحیه سنگوار از پایتخت کشوری عزیزمان شهر دوشنبه در مسافه 205 کیلومتر دور جایگیر بوده. سالهای صاحب استقلالی در پرتو دستور و هدایت‌های سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان این گوشه دوردست کوهستان خیلی هم آباد و زیبا شده ایستاده است. از جمله بنیاد ده‌ها بناهای معموری، مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی، فرهنگ و دیگر کارخانه‌های استحصالی باعث پیشرفت اقتصادی گردیده. جهت رشد و انکشاف خواجگی خلق برای سالهای 2021-2025 زیاده از 174 لایحه دیگر طرحریزی شده است تا برای تامین زندگی شایسته مردم زمینه واقعی مهیا کرده شود. در روند کارهای آبادانی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان باشد، باز ساختمان ده‌ها انشاءات خواجگی خلق پیش بینی شده است. در شفت بینای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه سنگوار از حساب مبلغ‌های محلی سال گذشته ساختمان تالاری مجلسگاه برای 400 جای نشست آغاز گردیده بود. تا همین دوره سال جاری یک قسمت کارهای ساختمانی انجام یافته برای بام مجلسگاه تجهیزات ضروری آورده شده است تا آن با صفت بلند وصل و نصب کرده شود. از روی نقشه فرمایشگر سال جاری بینای تالاری مجلسگاه و دیگر انشاءات در شفت آن بنیاد شونده پورا به استفاده داده می شود. سال دوم است که ساختمان بینای شعبه معارف ادامه داشته با بنیاد بینای 3 آشیانه زمانوی برای کارمندان ساحه تمام شرایط‌های زمانوی مهیا می‌گردد تا آنها در پیشرفت تعلیم و تربیت نسل نورس سهم ارزنده خود را گذارند. امروزها ساختمانچیان با استفاده از مبلغ‌های جدا شده به نصب خط‌های برق، اندازه‌کنی داخل بنا و دیگر کارهای آبادانی را انجام داده ایستادند تا انشاءات در سال روان به استفاده داده شود. ضرورت ساختمان بینای نوی تعلیمی در مرکز ماموری ناحیه سنگوار جهت فراهم آوردن شرایط سازگار برای تعلیم و تربیت نسل نورس در پرتو غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان عملی شده ایستاده است. زیرا سالهای آخر با زیاد شدن شماره خوانندگان ضرورت بنیاد بناهای نوی تعلیمی، کابینet‌های فنی و دیگر انفراساختار ضروری پیش آمد تا در آینده برای تحصیل خوانندگان همه شرایط‌های مساعد فراهم آورده شود. این است که با بنیاد بنای نوی تعلیمی 3 آشیانه برای تحصیل خوانندگان تمام شرایط‌های زمانوی مهیا خواهد شد. امروزها کارگران به کارهای خویشچینی در آشیانه دوم بنا مشغول بوده. انشاءات در مهلت پیش بینی شده به استفاده داده می شود. همین طریق روند کارهای آبادانی در همه بخش‌های خواجگی خلق ناحیه سنگوار ادامه داشته. با انجام کارهای ساختمانی بیشتر انشاءات سال روان به استفاده داده می شوند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه سنگوار. داومی 10 روز اخیر بر اثر بارش باران، بلند شدن سطح آب دریا، آمدن سیل کانال‌های آبرسانی خلیفه حسن، سربند، توقسان کورز و کانال مرغدر در شهر پنجکین ضرر دیدند و این حالت وضع آبرسانی به زمین‌های کشاورزی را دشوار ساخت. جهت برطرف سازی حالتی به میان آمده و تامین خواجگی‌ها با آب پلیزی چی کارها انجام یافتند؟ تفصیلات موضوع در گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی از شهر پنجکین. در شهر پنجکین اکثر زمین‌های کارم طریق پایگاه‌های آبکشی و قسماً خودجاری آبیاری کرده می‌شود که کانال‌های آبرسان از دریای زرافشان، دریای ماغیان شینگ در مسافت زیاد به خواجگی‌ها آب پلیزی رسانیده می‌شود. تغییریابی اقلیم، بارش باران و آمدن سیل در سنه 20 ایون باعث دیگر شدن مجرای آب دریا در جماعت دیهات شینگ، جماعت کاستراش گردیده در برابر ویران نمودن قسمت‌های راه همزمان به کانال مرغدر، سربند کانال توقسان کورز ضرر رساند. بنا به معلومات اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه زرافشان، کانال خلیفه حسن در 6 قسمت در مسافت 1.5 کیلومتر بالای آب پر گردید و بهر سری وقت برطرف نمودن حالت مذکور تکنیک‌های کاری سفربر شده کانال از لای سیل پره تازه و برای رسانیدن آب پلیزی امکانات فراهم آورده شده است. 1 هکتار زمین دارم که حاصلدار این سال خدا هست خوب میشه. نقص شده است. آفت طبیعی شده
8 ساعت آب نشد دیگر وقتا همش آب به جایش. نیمه دوم روز 23 ایون باشد بارش باران آمدن سیل در شهر پنجکین این نوبت اساساً به سربند کانال توکسانکوریز و کانال مرغیدر 3 ضرر رسانیده است. از هنه 24 تا 28 ایون جهت تازه نمودن کانال مرغیدر 3 از لوی سیل تکنیک‌های اداره بهداشت زمین و آبیاری و از طرف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین باشد تکنیک‌های علاوگی از تشکیلات اداره‌ها در عموم 10 عدد تکنیک جهت تازه نمودن کانال انجام کارهای ساحل مستحکم کنی جلب گردیدند. بارشاتی که در روزهای 20 و 23 24 در پنجکین به عمل آمده بود البته عاقبت‌های خرابی آور آورد. آن کانال‌های آبگیری که در توازن اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان وجود داشت از سیل پر گردیده بودند. با دستگیری مقامات محلی اجرایی شهر پنجکین حاضر همه عاقبت‌های سیل برطرف کرده شد و کارهای ساحل مستحکم فقط در کانال مرغیدر کار رفته ایستاده است که در روزهای نزدیک باقی می‌رسد. حاضر در همه پایگاه‌های آبکشی که در اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان موجود است فعالیت کرده ایستادند. در شهر پنجکین بهر برطرف نمودن حالت مذکور دوام 4 شبانه روز است که مقامات محلی ساختارهای دخلدار ساحه اداره بهداشت زمین و آبیاری حالتهای فوق‌العاده کارهای برطرف سازی آفت طبیعی ساحل مستحکم کنی برقرارسازی کانال دیگر نمودن مجرای دریا و رسانیدن آب پالیزی به خواجگی‌ها مشغولند. طریق کانال مرغیدر نزدیک 4000 گهتر زمین‌های کشاورزی آبرسانی کرده می‌شود. حالا کارها ادامه داشته به تاکید مسئولین دوام 1 یا 2 شبانه روز آینده با انجام پره کارها و خواجگی‌های کشاورزی آب پالیزی طریق کانال مرغیدر 3 به پرگی رسانیده می‌شود. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، شهر پنجکین، اخبار. مسئولان جمعیت ملی فرهنگی تاجیکان ولایت ایرکوتسک فدراسیون روسیه پیوسته با دانشجویان تاجیک که در دانشکده و دانشگاه‌های ولایت ایرکوتسک تحصیل می‌نمایند صحبت و واخوری‌ها دایر به بلند برداشتن احساس وطن دوستی، افتخار ملی و ارزش‌گذاری به ارزش‌های فرهنگی ملی انجام می‌دهند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش ظفر قیومزاده و خورشید سید احمد. در چرابینی مسئولان جمعیت ملی فرهنگی تاجیکان ولایت ایرکوتسک نهادهای داخلدار این ولایت و دانشجویان تاجیک اشتراک داشتند. ذکر شد که دانشجویان تاجیک در مؤسسه‌های تحصیلات عالی شهر ایرکوتسک به آموزش علم و کسب مشغول بوده دانش و رفتار نمونوی دارند و در چرابینی‌های مختلف ادبی و فرهنگی فعالانه اشتراک می‌نمایند. زیاده از 25 سال می‌شود که جمعیت ما در ولایت ایرکوتسک همچون جمعیت حقوقی فعالیت دارد و در 2 ماه اخیر ما زیاده از 50 واقعی ملاقات ها با تمام هموطنان تشکیل کرده گذراندگی هستیم و این واقعی ها مخصوصا با جوانان دانشجویان گذراندیم و مقصد اساسی این واقعی ها هموطنان ما مخصوصا جوانان و دانشجویان و اون حزب حرکت های تندرو شامل نشوند. اساسیت دانشجویان را ما در این ولایت تاسیس دادگی هستیم و فرزندان ملت تاجیک که زیاده از 500 نفر در اختصاص‌های گوناگون این دانشکده‌ها علم آموزی میکنند. این واقعه را گذراندیم. فستیوال کلانی داریم که با نام پل دوستی تاجیکستان و ایرکوتسک چرابینی‌هایی که در مقیاس جمهوری تاجیکستان گذرانده میشوند مثلا عید وحدت، استقلالیت جمهوری تاجیکستان و دیگر جشن‌هایی که در جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده گذرانده میشن. حرکت و کوشش میکنیم که این چرابینی‌ها را در ولایت ایرکوتسک گذرانیم و ملت تاجیک را و تاجیکستان را در بین دیگر خلقت ملت‌ها که در ولایت ایرکوتسک زیاده از 143 ملت استقامت و کار فعالیت دارند با سر بلند معرفی کرده توانیم. ضمن ملاقات با دانشجویان تاجیک نمایندگان جمعیت تاجیکان ولایت ایرکوتسک مسائل‌های وابسته بر روند تحصیل بودوباش جوانان تاجیک، بلند برداشتن حس خودشناسی و وطن دوستی، حفظ و ترغیب سنت و عنعنه‌های فرهنگی و ملی
андешаронӣ намуданд. дар мулоқот таъкид гардид ки ҷавонони тоҷик дар рушди босуботи тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи тоҷикистон нақши назаррас гузошта, чун насли ояндасози миллату давлат бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ минбаъд низ дар шукуфоии тоҷикистони соҳибистиқлол сам хоҳанд гузошт. дар идома зикр гардид ки хатару таҳдидҳои замони муосир аз ҷумла зуҳуроти терроризму экстремизм ҳаёти осоиштаи сокинони сайёраро ноором сохта, гурӯҳҳои ифротӣ барои пиёда намудани мақсадҳои ғаразноку зидди инсониашон баъзе ҷавонони ногоҳро бо роҳи фиребу фитна ба доми худ меафтонанд. барои худогоҳу худшинос ва зираку ҳушёр будани донишҷӯёни тоҷик ки дар донишкадаву донишгоҳҳои русия таҳсил менамоянд, тадбирҳои мушаххас амалӣ шуда корҳои фаҳмондадиҳӣ тибқи нақшаи таҳрезишуда анҷом дода мешавад. Зафар Хаймузода, Хуршеди Сайдаҳмад, Федератсияи Русия барои барномаи иттилоотии ахбор. дар шаҳри ноҳияи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шумораи гирандагони стипендияи президентӣ зиёд мегардад. гузориши Моҳираи Тоҳир дар ин хусус. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ ба сиёсати ҷавонон таваҷҷӯҳи махсусро зоҳир намуда, масъалаи ҷавононро дар меҳвари сиёсати давлатии худ қарор дода, таҳкурсии ҳуқуқӣ ва пояҳои сохтории онро таъсис ва мустаҳкам намуданд. давоми чанд соли охир бо мақсади ҳарчи бештар ба таҳсил фаро гирифтани насли наврас ва муҳайё сохтани шароити таҳсил, квотаи президентӣ ва барои ҷавонони лаёқатманд ҷиҳати таҳсил дар хориҷи кишвар стипендияи дурахшандагон таъсис дода шуданд, бо мақсади дастгирӣ ва ҳавасманд намудани теъдоди зиёдтари ҷавононе ки рафтори намунавӣ ва хониши хубу аъло дошта дар корҳои ҷамъиятии фаъолона иштирок мекунанд. аз ҷониби пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон теъдоди гирандагони стипендияи президентӣ дар вилоят аз соли 2022 аз 26 ба 81 нафар расонда шуда, маблағи он аз 460 сомонӣ ва 540 сомонӣ баланд бардошта шуд. дӯсталӣ ва собиқӣ мебошам хонандаи синфи 11-уми муассисаи таҳсилот миёнаи умумии рақами 9 ноҳияи Рӯшон ва ҳамчунин гирандаи стипендияи президентии ҷумҳурии тоҷикистон барои хонандагони болаёқат соли 2023-2024 мебошам. миннатдории самимии худро аввалан ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон менамоям, ки барои мо хонандагон чунин озмунҳоро пешкаш намудааст ва мо метавонем дониши худро сайқал диҳем. қабл аз оғози чорабинии идрорсупорӣ чун арҷ гузоштан ба муқаддасоти давлат суруди миллӣ садо дод. қайд гардид ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои рушду густариши соҳаи маориф пайваста ғамхорӣ мекунад. таваҷҷӯҳи ҷиддии ҳукумати мамлакат ба таҳсили маърифатӣ аз ин низ бармеояд ки яке аз аввалин қонунҳои қабул кардааш пас аз барқарор шудани сохти конститутсионӣ дар бораи маориф буд. бо дар назардошти аҳамияти бузурги таълиму тарбият дар рушди ҷомеа ва устувор сохтани заминаи ҳуқуқию меъёрии фаъолияти соҳаи маориф, ҳукумати ҷумҳурӣ як силсила асноди муҳими давлатиро таҳия намуда ба тавсиб расонид. дар ин росто барои хонандагони болаёқат бисёр шароитҳои мусоид фароҳам оварда шуда, онҳоро ҳаматарафа дастгирӣ менамояд. бо мақсади таъмини таҳсилоти муносиби ҷавонон ва имконияти таҳсили ҷавонони лаёқатманд аз мавзеъҳои дурдасти кишвар дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, ҳамзамон квотаҳои президентӣ барои хонандагоне ки бо баҳои аъло таҳсил ва дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона ширкат менамоянд таъсис дода шудааст, ки ин иқдом боиси беҳтар шудани сифати донишу маърифат миёни насли наврас гардидааст. илова гардид дастгирии пайвастаи роҳбарияти олии мамлакат шумо ҷавононро водор месозад ки ба қадри неъматҳои бебаҳои давлат ба мисли истиқлолияти сартосари мамлакат ва ваҳдати миллӣ, ободиву оромӣ ва арзишҳои неки фарҳангӣ расида дар пешрафти ватани азизамон бо донишу хиради баланди худ ҳиссагузор бошед. дар маросими супоридани идрори президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба хонандагони болаёқати муассисаҳои таълимӣ бо рӯяи баланд шаҳодатнома ва идрори пулӣ ба маблағи 5400 сомонӣ тақдим гардид. бинандаҳои гиромӣ, чунин буданд хабарҳои барои ин соат омода шуда. хайр саломат бошед.